Yora Cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Cash. Yes, haleluya kabisa. Uyu munsi turi muri Airtel Tigo Yora Cash. Twagira umugisha wo kubana na pasiteri watomboye amafaranga muri promotion ya Yora Cash, akaba yitwa Paul. Rimwe, kabiri, gatatu, Yora! 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 Tigo umuryango mugari, turaguha amafaranga nawe utera imbere. Ohereza rimwe kuri rimwe gatanu gatanu. Wagura inka. Paul, urumva umeze ute mu mutima wawe? Numva ndishimiye cyane kandi ndashimira Imana none watumengira aya mahirwe yo gutombora muri Yora Cash. Yes, Pastor, ngira ngo watubwiye ko umwana wawe ari we wakinnye muri iyi promotion utabizi, ukajya kubona ukabona baraguhamagaye. Umwana w'imyaka 5 niwe gukanguriye promotion ya Yora Cash. Wowe niki wabwira abandi baturarwanda bakurikiye televiziyo Rwanda muri aka kanya? Ndabwira abanyarwanda n'abaturarwanda bose ko uyu mukino umukino w'amahirwe, ndabashikariza kukina uyu mukino wa Yora Cash. Ko nanje mwana watume mbikina mbere narabisuzuguraga, ariko mwana w'imyaka 50, mwana w'imyaka 5 itwa Noah niwe mbuye ngo papa jya gukina muri Yora Cash uraza kuyora amafaranga. Paul, urakoze nawe. Namwe murakoze kandi Imana ibahe umugisha na Airtel, Imana ibahe umugisha kandi yagure. Urakoze cyane Paul. Ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.